Jogja istimewa. Semar Mulya lagi. Mangan tempe rasane koyo mangan laos sate. Sabar saarane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu terus ngaku kowe ra bakal mati.
meja istimewa sebagai selama buka saya kula sakadange Semar Mulya campur sari. Mas hati-hati kok nganu meh lho, jebol. Ibu-ibu pasukan Levi. Semar Mulya. Oh, kalian audio. Kita buat janji.
spesial buat Mbak Nur, Mbak Ibuenda.
Dalu Bapak Haji Agus. Bapak teman ini longgar. Aduh, adinda ku sayang. Pada wajahmu yang ku kenal akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah untuk di kau sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun mas kawin akan bayar kontrak. Tiga mas bobo belo. Bu matur nuwun nggih. Kasus ngono ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik ordinary. Dadi korban ambisi reformisasi.
kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicekal narene mergo mbelani rakyate sing dianggep rak penting lan tansah disingkirake. Iya, terima kasih kembali.